ngi shwa ka public hearing kaban long khat khandai trek no pra arch option akshnong daistong East Chandy Hills District ka jingelang pajba ka bla penlong dak sang samla pulie Khasi Students Union jong ka teka district kala long ka bayaj bet bat pensawa ka baong AM yak Shri Cement Limited kaman syupen tep ka jingelang ka banungkong labu ban penlong ha caka badai ban penlong public hearing akshnong daistong handai kam shimala ban penlong nomor ka jingsha punwit hakinong ap pahara ki bla penbit penbiang dakatai company ha ka teka jingelang ka surna ki babun kami kalong bakenom pediang yak Shri Cement Limited ban penyang karkhana ha ka teka shnong bat ki ba ai jingkar ki kentop nadu kenong yalam ka KSU East Chandy Hills District KSU East Chandy District Unit kinong yalam shnong kumchu kinong shnong dung haduk kata ne benta ka pateng godawan yong i hei ni ha East Chandy Hills borok gawi ne geskin to de geskin wo wani ne benta o persiao ye gnu gnu gutma renga ong pi ne man go geskin ka wo persiao thu ton hi pi ki pradok prasnam khamtam ye ginong chong chunong yong dai stong ki wam ha ni ka thau wa ni Shri Cement wa do penman ga ye ni public hearing mustep para ju por ke jingang nut yong ka to bo ye plan ha ni ka chunong yong pi Nagliang ikam KSU hi nado usdang di persai. Da walai sem yo DC yang East Chandy Hills District. Kamjo ya Usherman ne usketri member yang Meghalaya Pollution Control Board. Par kamjo da penhari yang sithi hagi tenat sorkar kamtam chaga Central Forest. Bad hagi benta uper. Ida singau kiai jing to kamtam pigam yang song sunong giwam hagi elkanong kli. Kajingwan yang ani Shri Cement ha daistong untuk ta ka dui ka sunong daistong dong ni rai ta ka yoro rai laka yang pi ni to el kanong kli ina liang yang i kam kuseng kersu thi ai pi ne minta mestep mohau chong be yung rai persiaw bi ye wa PM ka te jing siaw yang pi de wa percha bi ya ni cement wadoman ya public hearing haitai kamwa sarkar de bu ko ngada chong be yung penio pi de rem lupa bi Andrei umi bina yung kamu ong bina kurang ba nong wat RTI wa lada ye bila open crack dah kerja jing tok man ga cimenta wa ha ga cimet yang pi man ga jing yo nong haru kata demta ga chunong ga thaw yang pi ba ha ni jing tok ba pi demta wa pi kami nong chunong yang ga stong percak jur ga lor ga jing wan yang ni wala da wan ga ni ga simen dodo ye gi thaw ki bhaw khamtam ye gi rep ke yang ne gilang khak bag yang pi ki pentor gali bat ko kodor tam mudo bi umba momdi kamar tip yo gini simen plan gi wam haga thai narpo ngangai na padi yang pi jan poi bai bi thai lum chunong stai bai gi poi ni kapnu yo bi thai stai chlum chunong le yo bi slen not ki thau gi bhaw wat aga chunong lum chunong lam nem de gi umba momdi katu chwa kan uksa de yo bi mem kam de pai bi kot ko bor mem kam de yo bi dikmat yang pi kayo wajia ga ilkar arpo kayo wajia hagini thau em ni semen plan tenti dau ikam gesing kaji kun tudon hi pi ipai nong sunong yo ga stong o yumi runti bi ne minta ulai percha bi haita ha public hearing i percha ya gani ka Shri Cement Limited ku wan hadai stong ku ar dadawa i ka phang to upendam no ya ka public hearing benta kinongrim kuwa ile dawai naka sorkar ketenat sorkar ko pai ya gani ke benta to kamni ko nongkong dakte nongwei ong ini to illegal transfer of project site land ke benta ko nongkong ke nongrim ko percha wei dawai u pendamno ya katai ke public hearing to ke kendau ke tau chong katai ke project to memlai ko kat kam ke bor ai kwa gani ka bor ka ain kwa da chna kar pangki uyada ya ka khadau ka chiap ka yong i kamera ong cerman tu to ka khadau ka chiap to ka tenre yong ka jing imru te latu wasdang hi daman bi ain chwago ki kani ka public hearing ha ka jing yong i cha MSPCB le pen snawi tedang ya gani le dang lalu ti chu i chaprang mranden i ya ka jing budin kwa leng baki RTI wa kamnu di utkar bar jalla ku yo thi khadau ka chiap ha i ha po garilom ku maya ka yong i hini ha kasi jantia dalele umye hado ne kesni kam gajing persang thu ya pi waile umye kitkar wa yo pi umpo em kitkar chini wa yo thi thau thi bhau
yu chna yung yu ki ukan wato em ketika ai ko ong ki ke Meghalaya Land Transfer Act kwa kedawa ye utri nong chong chnong waman ubrulom prajai pradok prasnam yong i udaya ke kedau ke ciap chau tkar waman ubar jela tiga tenri ke kam yong gani ke public hearing yong gani ke assessment plan le pencong nong rim kika halor ke kambi anyong ke sorkar kuwa ke sorkar chna ain go yadaya i henry ke sorkar tua wakam kita tok ke poin kuan nongkong kuar dapen tibile cha ke MSPCB da yo i lang bagi lat patai kubor wa pi kam ginong trich nong yong ke daistong dami kuwa percha yu penmanya kani ke public hearing nei daw ki nong rim ki was kem ke yong pi ki nong rim kuwa to kam dapen snaw ke man bay ntula da khanai sorkar wa ilem api ya katai kera yong kitai ki pai ba ka dai stong lem ap to em ki benta wa khang ka bor yang ka ai bum ei ki benta ka yong pi benta ko le pen tv wa to em ki thau rep em ki wa ki ki deng wa ha perdi ke ni ka project be charut le te kam ka ai le em ka ai yang ka sorkar wa ya daya kita ho pi da lai pi di ka luti di ka nong rim kat kam ka ai Henry ke nong rim ko wa hok wa to ka yong pi cha ngat hagitai ki bor kuo pengat bor ya i ungai di kitai waya gi du penyap ya gari wat ke jai bro kwale aku waso unta do lagi dai pi ki nong chong chnong yong ka dai stong wa mi ku percaya gani Henry dami ki ken hun ku bon ku maya ya gari ku jai bro aku percaya dalai le ki bon ki ruchi met le Henry ya ketele yo ilang ba ku jimpan mana yong ke sorkar i lai ba chaprang ya public hearing pen yo wa to do wang pi ki nong chong chnong yang ka dai stong Henry wat ya kini ki bru marjan chnong ke yong pi we na pok ke district we na pok ke jelah waro wasnau khia ya ke koman hok nong tri yong i ya kendau ke chiap we ke hok yong i yo ke la er ko khoj ko suba ko ko wa ko wa ye pen em kam to han bayar dangat bor ke ni ke sorkar yong i lembaga jing lalu ti ke yong ka ko wakado ke nong grim ke yong i ko da pha i to lembaga jing tip ke yong i lini lapi kuwa pen kala ke ye ke thau pen man public hearing kam ke jing pen tip paj ba ke thau pen man tip ba phi henu to pen man ki lembaga public notice wa ke MSPCB Henry da pen ra ya citai charin ksan lembaga bertu thau dapen TBW cak sorkar le lengba udisi ku egni ke kota MSPCB wato nongrim ko wasan to ke jingpen man ke yong pi he tai le daman bi an lupa go tengah jo kadang wan chini pen snau pi wato da bien chua he tai ringsan Henry da ka bor khulom yong ke jaj bru ke yong i ko walai im to dulai chimet ku usain to usain katukan ni Henry ke mesin ke but ke bor ku ei to bon ki nadu kisen balang ki bru chimet ki bru nong yasai ain bon jaku aging mod the human kuada onggi da em gani jing tho ko budin kaya gani ka kam hado wasaja ki litai nagatha ko mugi pen bek paj ba yo pen tapria ulai chi ba chu jan pen bek ki tibin tu onggi dapen kala ki ya chini sajan wan kete to ya gani ke kot ko dala ile mchong sni i do ukut ko kamni tua kementu pensau ya pi enin kini ke benta yang kini ke Sri Cement Limited dapoi ko cagayung bucar ko emburom ke yang i ko TV to ke Meghalaya High Court wanokong lai ko lemba kiwi mem ko open power bertuit tang wa emi ko ke public domain hau paj ba hi ngai dang poi ke lat ko pensau pi ka to dang em ko hakam kut te em snau to au klam ki ye ke ye hitai to dang apedi ke benta dang bucar ke kut ke benta ko arwan to da ke PIL ko ada pensau leng ba wil upidar ko ya benta lango da lai ki hitai te hakut wan le da him khia ki wut tang yo list upen him kaya gani ke benta hapok kut le kat wa to ke kut snau khia go to ke yap ke im yang ke jaj bru ke an hi him khia gwa wut nin ya ke rai le kat wa em ki te wa lai chwa le em hi ke jing la pen lai yang ke kut hi te chong ha jing stad yang ke kut ke te ke yo kwa ong ya ke tai ke ni ke benta yo pitip kamada ong la du ni deploy ko hi tai hapok kut honorable high court ke yung bicar
Kamu MCN ya piwan le. Nga bagi paralog kamu ada jo ikercan. Kamtam le ke KSU. Uptenya u ikajing kercan ya ke ni kemat kepang kuada himpi u kercan ya kijing ke yong pi. Da lele good ko do mentu men stebe. Besnyo tu yijing yijing citom yijing cencar iwamadi hajing imi yong amikon yong nong chnong yong adestong amodi tibi chnong yong wahe chnong wada yai laju ikendon ni anyong chnong tho RM leu at ami anyong chnong tho RM abu ya jingrai yang nong tho hunu de ya ri meluk yang woro ini daw to ni daw spa te kwa ami nong perca yang public hearing mo yang kini ke Sri Cement Limited awada men step dai ya te public hearing step percai pipoi ni le ni bantai yang ate perca sekedi berkadi lada poi sikit ani Sri Limited Cement hasnong yang menret menkawi future yang aktibi amnui mani ale era ringi deman no arkot dia vidi ibom kamtam ya jingrep yang ida doi yaspa aya meriang wa ublai udi among aktin yang ong udi ya meriang ito mani inong pat inong seli ka to inong penjot iya ka hindi to mani inong penroy penpari ka ato iding penjot iya ka udi ini to aroi penjot ka terpari ya hawaro ikon yang ngai elaka nong kle snobha to ini ijing penjar to do chnong yang mandapo ini Sri Limited Cement de penjot aya meriang ngi hawaro elaka nong kle hawaro ilakay ang irto hido chnong destong amjule chnong para marjan marpa arhoi mani ite inong patkil ni ite inong kenya long lang kenya tang nomar kespa kikloi ban long kilang kenya te tang ba kisyap ting kita ki peniap ya kam siam ta kadau ki ri kisme kiting kimnut ban mi shkmat tang nakta kespa hindi kim berkat keingin menjaya ke bala shala sisngi la dangin sya kumni la shala sisngin paham de ingin di de tegum ta ngide ban perkhat ya kalau we kejongi wi yo te jing penchi halor ajing chakta ayong nado akwat akhya yong hado ajing penjot ya mariang ajing thmu yong ki poi hanesngi amda pentip I'm a village organization. Awa hapo achnong daistong yong Da pentip ile wai poi hanesngi arto yo penmi kijing kulmar. Ki ainu re hapo achnong po tho yong Henry at ama chithi wada penyo le penpoi hanga ama president to ongi yo ka awareness program halor akoi jakhia bat am jule halor ajing chakta lada chak snyob hai ka Sri Cement vichna lai loj ya te cement plan na yong ka hatai hakhara siang lompersin ni te daw ineliang yong ida priang snyob hai ki hone por bat lato haloruni ulum wode yui ya ta chnong ta tho yong bat am jule de yui tai madan te langkha te pun thor yong chatai ya tho awada plan ni vichna ya te Sri Cement Limited te de liang hi yong ami man be em ma jing sio khia wo khru do te wa man da pa ji chata atho awa wa he wa sian de ipetin yi ami khonik di yong lada cement plan poyo aryo de ipetin tai khonik di yong wa man step man dewi ni te daw de perchangi yen percha wi le percha wa ada ji buar yong wi khang percha ya Sri Cement vichna ya te plan yong ka lene ya te factory penmi cement yong ka hatai hakhara siang percha jor ya jing le we snong ni te daw nga au he snong wadang
sajiat hado arterin au he snong wachpor wo te singelang am iraya da basna wo da wing au he snong te daw man i ami panjang snong snyo chemjing ha i wing dan i penbaik yang penrum kan ram duhi bor snong hi si atu inoring i nongsin kubu iwa da cingkubu yani akam ibor yang na company tadi te daw iu bon walangi siap percak juri man RM le aramai iraisnong te daw panirabi iu bon internet sokar i senmalang inong sang senong po irakan kli pat hadu in nomi kmat internet sokar per ida ya kerpar ini irap ini Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha kam kta i ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya